ibihe byiza wowe udukurikira ku Numa TV ndetse no kuri Connect Media TV aho uri hirya no hino gubwa neza cyane. Ndi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndi hafi by'umwihariko muri Kivu y'Epfo ndetse aha duhagaze turi muri Kivu ya ruguru, ndi hafi na Masisi, ndi hafi n'ibice bitandukanye nkuko uyu mupapa turi kumwe agiye kubitubwira. Twasuye ibice bigenzurwa na M23 turareba ko umutekano wifashe. Abaturage hano bavuga ko bafite akanyamuneza ndetse n'aha duhagaze nkuko muraza kubibona mu kiganiro twagiranye n'abaturage. Hamaze kubera inama y'abayobozi, baragenda mu bice bitandukanye bareba uburyo umutekano wifashe, bareba n'abashobora kuhungabanya kugira ngo rwose babashe kuba babakuramo kugira ngo ibice M23 yigaruriye umutekano ukomeze kugenda umera neza ndetse n'iterambere rikomeza kugenda rigera kuri aba baturage. Papa uraho urakomeye? Turakomeye. Ibi bice turimo ni ibihe? Twageze iwanyu hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Hano ni mu Nzuro mu Demokarasi ya Kongo, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho turi. Yego. Hano twashimye ibiganiro bya M23 yaje kutuganirira, twashimye cyane. Yego. Imana ibongera imigisha. Imana ibongera imigisha. Ahantu hatubwire neza, ni muri Nzuro ni territoire ni Nzuro ni territoire ya Masisi. Hano muri territoire ya Masisi. Hano turi muri Masisi. Turi hafi ya Sake. Turi hafi na Sake. Yego, hano inyuma yanje ni Sake. Masisi ruguru hano, wenda n'abakunzi bacu turaza kubereka. Ibiganiro byaberaga hano mukuyemo iki, byari bigamije iki? Twashimye kubyo bakoze. Umusakuro bakoze bwo gusakuzina abanzi babari mu mungini. Twashimye kubara babajyanye, ariko twewe ndashida tufite umutekano, ndashida yiriho, ndawe bajyanye bahohoteye atariho ikibazo. Wewe ndashida nda probleme ye twabonyeho. Abo bafashe M23 ibakuye hano muri Nzuro n'abaturage ba hano? Oya, ndara abaturage ba hano n'abantu baba kuvira mu bisozi. Yego. Harimo babazarendo. Wigeze mu kizarendo bamujyana, ariko utigeze wondago ntago bafasha ubu harimo ngo na FDLR bakuyemo hano mu kanya. Abo ba FDLR twumvishe ngo n'abandi bakuyemo nani mu mato bavuye mu Rwanda baje kuroba. Babafashe baciye mu kiyaga cya Kivu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, baje kuroba. Baza bitwaje? Baje bitwaje igipesheri nicyo uburobyi. Babafatanye imbunda, babafatanye ibiki? Babafatanye ndaco babakuye mu nani mu mato yabo yo bari gukoreramo. Yego. Mu gitondo kare babajyana hano, ariko ndambunda twabonye. Umutekano hano wifashe gute muri Nzuro, hano muri Sake ruguru, hano ni Masisi, wifashe gute kugeza ubu? Nijoro muraryama mugasinzira imeze bite? Vraiment umutekano ni wiza, ndatwumva urusasu, ndatwumva ubujura. Nubwo umujuru yaboneka, M23 bakaza bakamushaka bakamujyana, ndashida tukumva mu ndakiryamira neza, ndashida nta kibazo na kimwe. Ndacyo pe. Ni byiza cyane rwose. Abari hirya no hino badukurikiye, gira icyo babwira muri ibice 23 yigaruriyeho leta 27 ukwezi kono kwa mbere muri uyu mwaka 2025. Mubanye neza? Tubanye neza pe, ndashida. Murayoboka? Turayoboka pe ibyo batubwira. Cyangwa muracyashaka ngo Makisekedi yabatezaga ibibazo? Ibyo ndago twabimenya kubera twe akazi kacu nako guhinga no kujya mu mazi. Ibyo ni ibintu by'abanyapolitike. Politiki iri hejuru. Ibyo twabimenya. Ndago twabimenya ibyo. Hano mwibera mu burobyi cyane? Yibera mu burobyi no guhinga basi. Imirima yanyu bahe muri ibice? Imirima ibaga muno ruguru, n'indi kaba kuri Sidi Kivu twa yaguhinga. Hakurya hari harera cyane? Harera cyane. Muri Sake na Masisi hejuru hari. Sarera ibishimbo, akera ibijumba, akera ibirayi, ibyo turimo nakazi. Biragaragara mufite isuku, urabona? Mufite isuku, biragaragara rwose, murasa neza cyane. Ibijyanye n'uburobyi isambaza ziraboneka muri iki? Ziraboneka cyane kabisa. Tugushimire. Amina. Arakoze cyane uyu muturage nkuko abivuga, aravuga ko umutekano umeze neza nkuko nabandi twaganeye nabo bakomeye kugenda babigarukaho. Intare za Sarambwe nizo zigenzura ibi bice turimo, turi hafi na Sake rwose muri metero nke cyane, ndetse hepfo hano ni muri Kivu y'Epfo, hejuru hariya ni Kivu
y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Masisi mu misozi miremire. Turi hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko twakomeye kugenda tubibabwira. Wanaita jina namna gani? Hapa wanapaita Nzulo. Aha. Hapa kulikuwa couvre-feu M23 wakati iko mu musako, aseme kuko watu wenye nakamata gari na tupita hapo. Viliendeka namna gani hapa sasa? Wakati wamefika hapa couvre-feu, wameikalisha watu population na wamechekewa opeke, wamekutana wamoja ni watoka Rwanda, wengine walikuwa ni jeshi ya FARDC, wengine walikuwa ni wa Maimai. Wenye wamekutika kuwa mwile hali, wamewachukua, wamewabeba, ndio gari mumekutana nayo kunjia. Watoka Rwanda ni kusema ni wa FDLR? Wa FDLR, donc wenyewe walitoka Rwanda mu 1994. Ni wangapi? Walikuwa ni wa refugee wala ni basoda? Ni wa refugee kwa sababu walikuwa ni wazee. Walikuwa ni wazee. Ni wazee. Umri wa namba ngapi? Kwa namba sikuhesabula namba. Sikuhesabula namba, mimi niliwaona tu na wamewatia mu gari. Lakini vipi hali ya hapa, mnaishi vipi na M23? Kwa hali ya hapa M23 population inafurahi sana sana kwa sababu inagomboa wakaaji, kwani walikuwa mu mateso ya government ya mbele ndio ya Kisekedi. Sasa wakati wameona jeshi ya M23 nakuya, ilifurahi, population ilifurahi sana, na paka hivi inaunga mkono sana M23 wasonge mbele. Kuna tofauti gani? Tofauti sisi tunasinzia, na tofauti hakuna unyanyasi zaidi. Unyanyasi haiko. Kwenye mabarabara tulikuwa tukiteseka, lakini kwa leo hii watu wanapita, hakuna shida yoyote. Vraiment M23 tunaifurahia sana. Lakini hakuna wasoda wa FARDC au wazalendo wako hapa, wangari hapa? Wale waliokuwa hapa wamekamatika. Wakati ya musako wamewakamata, waliojificha ndani ya population wamekamatika. Ndio mmeona gari iliyokuwa inafunikwa, ndio mmekutana nao. Lakini kwenye msako wanakuya wanafungura nyumba, mtu anaonesha vitambulisho basi. Kwenye msako walikusanyisha, walikamata wanaume wote, wamewaikalisha kwenye uwanja. Hii uwanja kwenye mahali hapa tuko, wamewaikalisha, wao peke wameangalia, na wakujitoa. Mimi kusema nilikuwa jeshi amejitoa, na mwenye alikuwa kijivicha mwenzake alikuwa kimuonyesha. Ni kusema kulikuwa watu wenye walikuwa wanafichama. Wanasema nani ndio alikuwa jeshi anafichama. Lakini kaona mjuu na msema huyu alikuwa yeye. Na shefu wa na mahali alikuwa kionyesha huyu iko suspect, huyu iko suspect, huyu iko suspect. Vile ndio bilikuwa. Ndio. Manake hapa hali ni nzuri. Hali ni nzuri sana kwa sababu jeshi ya M23 inachunga usalama mzuri. Wanawaambia mzuri, mnaongea mzuri. Tunaongea vizuri na wakaaji wamefurahi sana. Na kulala mnalala pia. Tunalala mzuri sana. Lakini kuna wale wanasema kwamba jioni wamekuja kuwanyanyasa hao. Unajua katika waraia hakukosake wabandi. Ni polepole, ni kazi sasa ya jeshi kwa kutumika ile kazi wakifanya patrui. Okay, asante. Tunaongea na nyie. Si mlikuwa hapa wakati Musaki ilikuwa renyo inamalizika hapa. Tunaanza kwa yu mama. Mama, jina ni nani? Majina unaitwa jina gani? Jina Jackie. Sema sana. Jacqueline Kasembe. Jacqueline Kasembe. Ndiyo. Aha. Hali yenye ilikuwa hapa, nini yenye ilikuwa inapitika hapa? Halipitikaka, tuliona mtu mmoja mwenye alijitoa ni mzalendo. Alikuwa mzalendo, alisema anatumika miaka 2 na miezi 6. Alikuwa ni mzalendo. Na silaha yake alipandisha juu? Hapana. Alisema silaha iko wapi? Yeye alijitoa kejibeba, bakemubeba pa. Bakemubeba. Lakini maongezi yenye ilikuwa hapa wanawaongelesha namna gani? Hali iko vipi? Biko bye.
Lakini mama, kuna wenye walikuwa na uoga kusema kwamba M23 ikifika itawaua, itafanya nini. Sasa ilifika. Mlikuwa mnaona tofauti ya venye walikuwa wanawaambia? Hatukubisikia vile. Hamlikuwa na uoga ya kusema kwamba wale wakikamata hapa inawezekana kwamba watatufanyia mengine? Mlikuwa mnawaamini? Ndiyo. Okay, asante wewe wende. Tuongee na mzee. Baba habari. Nzuri. Unashua Kinyarwanda? Nagisikia. Yego. Ni kihe gikorwa cyaberaga hanga? Igikorwa cyaberaga iki? Ongerijwe. Igikorwa cyaberaga ni cyiza twagiciye. Yego. Ko batubwiye ko bari kuhoza igihugu cyacu. Abantu bamwe bari bagabiriwe nabi. Abantu kabadushimisha. Kandi niyo tubona ko tugenda babandi baje kurusamburira mu mazu. Tubona ari bishimishije cyane muzee. Nta ba FDL bafashe. N'abakinyi abo bavugaga bafite kirori. N'abanyarwanda. Okay. Nawe icyo kutubwira kubereye hanga amazina Naitwa Mambo Madiano. Lakini mimi nitasema Mswahili ili tuambatane. Kuhali M23 inafanya pakunani sana. Sababu inatosha mo watu confusion. Kweli bamefanya mabuklaje, bameona kwa nyumba waza kujua namna gani hiyo iko, na tunashukuru sababu hii hapo inafanya kikao sana kwa kujua na tuko namna gani. Ni hapa unaona hapa kuko watu wako na mamizozo. Banaweza kwa wanachama wala mpaka yakawa longo na mimi nakuonesha. Ukuvuga ngo bafitanye amakimbirane. Hao na mimi ndakuonesha. Sasa unakutana bakafunga mtu habatamsambisha au balitia mugari. Balikia mugari bakabeba. Tunaweza penda ku demande yetu sa vile population ya Nzulo batusaidie bakuwa viongozi wakati banafika hapa kukamata mtu bapate muda ya kumuuliza kwenye watu wakaji wengine biko. Hapana kutwala na kutia mugari. Ile ni moya tunaweza lomba. Nani population ijue huyu mtu amekamatiwa juu ya hiki na kukwe population kabisa wote bajue huyu ameenda juu ya hiki. Sasa ibyo bintu biraba bile vitu vinakuwaka hata leo havionekane zaidi maybe vinakuwaka.